Mlinci. Isecite na kocke 600 grama ćurećeg ili pilećeg belog mesa. Ako nemate spremljen bujon, možete rastopiti jednu kocku u pola litre vruće vode. Dodati začine po ukusu. Propržite meso da malo požuti. Preručite ga u neku posudu kada je gotovo. Sipajte 500 ml neutralne pavlake, dodajte začine po ukusu, dodajte 100 g kisele pavlake i sve to lepo promešajte. Potrebno je 500 g mlinaca. U jednu posudu prelomiti red mlinaca, posuti supom ili bujonom i tako dok god imate mlinaca, red supe ili bujona, red mlinaca. Okrenite mlince da bi druga strana omekšala, nemojte ih predugo ostavljati u supi ili bujonu. Premažite posudu uljem, sipajte red mlinaca, red sosa i red kačkavalja. Kačkavalja vam je potrebno 250 g i ponavljajte postupak dok god imate materijala. Zagrejte rernu na 200 stepeni, prekrijte mlince folijom, pecite 30 minuta. Nakon 30 minuta sklonite foliju i zapecite kratko mlince.